በዚህ ዓለም ወረኞች ሁሉ ያሉ አንተ እርሱ አይመለከትህም ግብዞች ሁሉ ያወራሉ ሳያውቁ ይደሰኩራሉ ያወጣሉ ያወርዳሉ ይገምታሉ ጠንካራ ስራ ግን ሁሌም ያሸንፋል እኔ አንበሳ ነኝ አንበሳ ሲወለድም አሸናፊ ነው ለማሸነፍ ነው የተፈጠርኩት ሁሌ ጠንክሬ እሰራለሁ Your job is not your life it is just a job I shall explain the reasons Number 1 your company is not your family Companies exist primarily for profit and are not responsible for your personal well-being. Number 2, your colleagues are not your friends. Keep in mind that people have their own interests and motivations. Number 3, if something bad happens to you, your company can easily replace you. Number 4, stop believing corporate propaganda, which is designed to brainwash and enslave you to a job. Number 5, come to your workplace, do your job, get paid, and go home. Remember that there is more to life than just your career. ካልሆነ እንዳባቱ ቀሜሳ አልበሳቸው አውሎት ገበቱን ለማን ማን በዛሬም የለብኝ ድሮም ባባቶቼ ኢትዮጵያ ይሁን አላውቅም በረታ ጃላይ ጥሙጋ እንጀፍር አንድ ላይ አራዱም ሮቢት ለሜታ ወደፊት ወልደያ ፎብዬ ወጋርጎ በልሃዬ ኢራና ያዝመርሳ ብጫሌ ወርጌሳ ጨቆርሳ ሜዳው ላይ እንጨፍር አንድ ላይ ቆቦ ላይ ጃሪጋ ዋጃ ላይ ተስማማ አስነካው ደህና ነው